Silik lintau acung pariaman tenju langgai lela ampalu. Jadilah itulah kami turunkan dari mamak kami. Mulai daripada ayat keramat, dulu kepada yang kuaji kepada kami, mulai baca ngaji Al-Quran, ayo sanjo kami mengaji. Sudah tu beko siap jam 8 lewat, mulai baca basilik. Pertama silik ko langkah pertama langkah Allah, yang kedua langkah Muhammad, yang ketiga langkah Ali. Di tiga kata, tiga langkah. Itu menuai elemen ayat kami. Pandang syariat, pandang tarikat, pandang ma'rifat, pandang hakikat. Itu disebut tenju langkai. Lahir batin.